Hello pajba aku boleh cibon bapi iPor ban pai agani video pajba akani video ngani thoi pi kumno pila ban kamai bisa dapo Instagram bon hak bro iko ban kamai bisa dapo Instagram te akani video ngani thoi pi kumno pila ban kamai bisa dapo Instagram pajba chwa wan stang agani video ngako wan request pi pajba lada pi new agani channel jonga subscribe agani channel jonga click to bell icon lada pi kwa daily video ang itai pajba te pajba ngako wan thoi pi first of all ngim la ban kamai bisa dapo Instagram Instagram pat ong re ngila aban kamay bisa dapo Instagram ini new bro bak kamay bisa dapo Instagram kiyo sponsor kile affiliate marketing kile digital marketing kile network marketing data kila aban kamay bisa kumno kila aban kamay bisa lada video affiliate marketing te kumno kila aban kamay bisa dapo Instagram pangataro lada pi kwa video ngani thoi pi ha next video tang ba paj bang ko bani thoi pi pimla hira ban kamay bisa dapo Instagram lada pile affiliate marketing network marketing data pila lada pi bon follower te don ibru ba sponsor lada data pila ban kamay bisa dapo Instagram Telada pi pati bre kumnu ban le ekta affiliate marketing pi chu comment ngan perso thoi pi kumnu pila ban le affiliate marketing hani ha Instagram so ai biro paj ba bon ki bro ki chna reels ki reels hani ha Instagram dataro ngimyo bisare boleh ngisna reels nomor ngiko aban promote kita courses kita produk bang ngiko aban sell ki bro teladai ki bro kin purchase kada course purchase kada product begin yo bisare ta telada pi ko aban le affiliate marketing hani ha Instagram pi comment ngan chna video chpang taro mo ba I hope ba pila syo thong ni ngimla ara ban mai bisa da po online telada pi ko video ko ni subscribe ga channel jonga click youtube bell icon te share ga ni video yagi palak jong pi tangi time tas ni kuble chibon